Bolesti srca najčešći su uzrok smrtnosti čovječanstva. Gotovo svatko od nas broji barem jednog člana obitelji koji boluje ili je bolovao od kardiovaskularnih oboljenja. Zato su preventivni pregledi od velikog značaja, a i za kvalitetu života pojedinca su vrlo važni, jer dobivanjem rezultata daju mir i sigurnost. Koronarna bolest je jedna od najčešćih bolesti koja pogađa moderno stanovništvo, pogotovo u zapadnim zemljama. Koronarografija je najbolja, to jest, ne znam kako bi to rekao, ne najtočnija, ali zlatni standard u dijagnostici koronarne bolesti. To je pretraga koja se radi u našoj ustanovi svakodnevno na velikom broju pacijenata. Mi godišnje koronarografiju napravimo preko više tisuća pacijenata. Gospodin Josip upravo je pravi primjer osobe koji je uz neke simptome, ali i obiteljsku anamnezu koja broji kardiovaskularne bolesnike, odlučio napraviti sve da vidi svoje pravo zdravstveno stanje srca i krvnih žila. Imao sam probavljanje oko srca. Jer to radim stresan posao, tako znači stalno ste u muingu i to. I onda sam osjećao probavljanje nekako. I sad doktor mi je savjetovao da idemo napraviti nekakvu pretragu, da se vidi kaj bi to moglo biti. I onda ideš najsigurnije. A mislim da je klinika Magdalena najmjerodavnija za to. Pacijenta trenutno pripremamo za invazivni dijagnostički postupak, znači za koronarografiju. Priprema inače standardno uključuje fizičku pripremu i psihičku pripremu pacijenta. Fizička se sastoji zapravo snimanja elektrokardiograma, od mjerenja tlaka i srčanog pulsa, od kupanja pacijenta, pripreme znači za odlazak u kardiološki laboratorij, oblačenja u jednokratno donje rublje, postavljanje venskog puta, dok se psihička priprema zapravo sastoji od upoznavanja pacijenta sa zahvatom, načinom na koji se izvodi, vremenom odlaska u kardiološki laboratorij i načinima tretiranja tijekom boravka u bolnici. Vrlo je važno napraviti dobar ultrazvučni pregled srca koji će pokazati već prve rezultate općeg stanja srca i krvnih žila. Gospodin je došao kao sumnja na anginu pectoris, odnosno doveli su ga u našu ambulantu simptomi pritiska u prsima. Učinjena je, odnosno napravljen je ambulantni pregled i postavljena indikacija da ga primimo i napravimo koronarografiju. Prije koronarografije ide ta jedna rutinska obrada koja je jednim dijelom već učinjena, a ona obuhvaća i ultrazvuk srca. To je slikovna metoda kojom pokazujemo kako izgleda cijelo srce, odnosno svi dijelovi, sve strukture srca, uključujući na prvom mjestu sam onaj ključni dio, znači to je onaj dio srca koji pumpa krv, to je lijeva kljetka, koji je glavni motor srca, koji najviše krvi ispumpa u krvne žile tijela. Onda ovo vidite što ovako zgodno pleše po srcu, to su srčani zalisci, Onda možemo vidjeti i srčanu ovojnicu, to je ova svijetla crta, to je osrčje. Znači, sve te strukture možemo vidjeti da li su uredne, kakve su veličine, da li je njihova funkcija dobra. To je, ajmo reći, skoro nužno i dobro napraviti prije koronarografije, kako bi se u stvari unaprijed isključile neke druge dijagnoze koje mogu izazvati slične simptome kakve bolesnik ima, a nisu vezani uz suženje krvnih žila. Znači, ako imate nekog koji ima suženje zaliska, on može imati bolove u prsima i imati uredne krvne žile. Onda taj zalistak vrlo dobro vidimo na ultrazvuku ovdje i onda unaprijed utvrdimo da suženje zalistak i onda dole ako imamo negativan, odnosno normalan nalaz na krvnim žilama, možemo odmah imati objašnjenje, odnosno znamo što nam je učiniti kao korak 2 da bi pripremili takvog pacijenta za dalje liječenje. Sa dobivenim rezultatom kreće se u operacionu dvoranu na koronarografiju. Kroz ruku rađenje koronarografije nešto što se u većem broju, u većem volumenu radi unazad par godina. Sada mi trenutačno radimo oko 60% procedura kroz ruku. Što se tiče procedura kroz ruku, one su vrlo zgodne zato jer omogućavaju
pacijentu, ako treba, može čak i isti dan ići doma. Drugo što je bitno kod procedure kroz ruku, imaju ipak nešto manje komplikacija sa krvarenjem nego procedure kroz nogu. S druge strane, procedure kroz nogu su ipak na neki način, pošto se radi o većim žilama sa malo manje zavoja, što se tiče same procedure, u nekim slučajevima lakše. Malo udahnut, ne disat, desna koronarna arterija, držite malo dah. Mi smo u toku vašeg pregleda, samo mi recite kratko kako se osjećate, da li je išta bolno, nelagodno? Ne, nema uopće boli, ništa, samo nekako draškanje po žilama, to osjećam malo, ali da će sve ok. Puno ste se bojali, sad više straha nema. Nikad nemam straha kad sam dobrim rukama. Ova metoda je jedna stvarno sigurna i kao drugo izvrsna dijagnostička oružje moderne kardiologije u dijagnosticiranju koronarne bolesti, koja je jedna od najčešćih bolesti, najčešćih uzroka smrtnosti u sadašnje vrijeme. Najbolje kad sam mogu čuti danas je to da sam zdrav i da sam zadajnih, pa još toliko koliko imam, da. Sad ste tek na pol puta. Da, sam pol puta života, 48 godina, 48 i to je to. Ja moram obavijestiti doma ženu i djecu da je sve ispalo super, da su bez brige sve. Nama je drago da mi se ne budu tako brzo riješili. Nama je drago da smo mi vidjeli vaš ovaj put liječenja. Tako da, evo ga, ja vam želim sve najbolje. Sad ćete se ići malo odmoriti. Ja mislim da već danas ili sutra idete doma. Danas već. Ja, bit će neka dobra večera. Ma, 100%. Ok, još samo za kraj, klinika Magdalena ostaje vaš prijatelj i dalje? Definitivno. Za uvijek. Da, dobro. Jer su najbolji, evo, veselo osoblje. Doktori, super sve. Brzo. Da, i brzo. Da. Nema greške. Nema greške. Ukoliko ste i vi jedan od kandidata za ovakvu vrst pregleda, vjerujem da smo vam ovom dokumentarnom pričom pomogli da se odlučite za stručne ruke doktora klinike Magdalena. I ne oklijevajte i ne gubite vrijeme, jer kada je srce u pitanju, vrijeme nekad može biti i veliki neprijatelj. A klinika Magdalena uvijek će biti u službi vašega zdravlja i kvalitetnog života.